अगाडि उभिएको दाइलाई भाइलाई देख्दै हुनुहुन्छ He testified उहाँले अब गवाही दिनुहुनेछ when he came today, उहाँ जब यहाँ अहिले सुरुमा उहाँ he जब had a आउनुभयो lot of pain in his body. उहाँको शरीरमा दर्दै दर्द थियो And he has been possessed by evil demons. अनि दुष्ट आत्माले उहाँलाई गाँजिरहेको थियो When we pray today, जब हामीले प्रार्थना गर्यौं the demons, they came out. अनि दुष्ट आत्मा बाहिर निस्केर And आयो when the demons left him, जब दुष्ट आत्माले उहाँलाई छोड्यो then he was also healed. अनि उहाँ पूर्ण रूपले निको And हुनुभयो the pain left him. Hallelujah! Today with his mother, यो सानो बाबु यहाँ आमासँग जब आयो he was not totally deaf. उसले ऊ चाहिँ पूर्ण रूपमा साँच्चीकै उयो कान चाहिँ बन्द थिएन अलि मात्रै आवाज But he सुन्थ्यो had problem hearing. तर उसको सुन्ने समस्या थियो But when we prayed for him, तब हामीले बाबु अघि नानीहरूको लागि छुँदै प्रार्थना गर्यौं he started to hear. अनि उसले सुन्न सक्न थाल्यो Because Jesus touched him. Hallelujah! अनि किनकि येशू प्रभुले Shall we नानीलाई give him छुनुभयो उनी एकदमै खुसी छन् Listen to me. For 22 years, सुन्नु ध्यान दिएर 22 वर्षसम्मको कुरो हो 22 years. 22 वर्षको कुरा यहाँ छ It's a very long time. धेरै लामो समय Every day, हरेक दिन she has had severe pain एकदमै सहनै नसक्नेको दर्द in थियो the whole body. उनको पुरै शरीरभरि नै Not being able to move around. अनि उनले When we pray today, hallelujah, जब उहाँ यहाँ उनी यहाँ आइन् all the pain left her. यसुले छुनुभयो सबै रोगहरू Because दर्दहरू the power of निकाल्नु Jesus. Listen to me now. This mama, she came yesterday. यहाँ आमा हुनुहुन्छ उहाँ हिजो आउनुभयो She has had a problem with her stomach for 20 years. उहाँको पेटभित्र 20 वर्षसम्मको दुखाइ दर्द थियो Not being able to eat properly. अनि उहाँले केही कुरा राम्रोसँग खानै सक्नुहुन्न थियो Every time when she has had dinner, जब जब उहाँले खानेकुरा भोजन लिनुहुन्थ्यो pain came to her stomach, अनि एकदमै दर्द हुन्थ्यो उहाँको पेटमा and the food was released. अनि त्यो खानेकुरा चाहिँ एकदमै त्यसै बाहिर आउँथ्यो Yesterday, हिजोको कुरा हो she felt the power of Jesus, येशू ख्रीष्टको शक्तिको अनुभव गर्नुभयो and today अनि आज she has eaten the whole day. आज उहाँ हिजो आएपछि आज पुरै खानुभयो She has eaten a lot. उहाँले थुप्रै खानुभयो She has no pain. अहिले कुनै दर्द छैन पेटमा Den här flickan som jag står tillsammans med nu, hon heter Sara. Och igår när jag bad för henne så kunde hon inte gå överhuvudtaget. Och jag var jätteledsen när jag kom hem. Så försökte verkligen att tro ställa sig upp. Hon kunde inte resa sig på stolen. Hon har någon form av muskelsjukdom. När jag kom tillbaka till hotellet så bad jag till Jesus och frågade vad det var för fel, varför hon inte blev frisk. Och sa Jesus att det är mitt blod. Det är mitt blods kraft över henne. Och idag då så kunde hon ställa sig upp. Och hon, som ni ser här vid, hon har gått själv idag. Första gången. Och hon är lite osäker först då därför att musklerna håller på att växa hennes ben. Det här är fantastiskt. Det här är Jesus. Det är kraften i namnet Jesus. Och den är densamma i hela världen. Den är samma i Sverige och i Finland, i Norge och i Danmark, halleluja, i USA. Det är samma Jesus, halleluja. Det är samma blod och det blodet som har satt henne fri och som har helat henne, det kan hela dig också. Kan du säga amen? आमेन भन्नुहोस् 1, 2, 3, 4. व्हील चेयर छोडेर हिँड्दैछन् हालेलुया परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ यो कहीँ चटक र नाटक देखाएको कुरा होइन भक्तपुरको चौरमा सल्लाहरीमा तपाईको कानमा गुन्जिएको छ तपाईले हेर्नुहोस् विश्वास गर्नुहोस् यसोमाथि अनन्त जीवन दिने उद्धार मुक्ति पापबाट छुटकारा यो बहिनी भक्त आफैले नि गरिरहनु भएको छ तपाईको महिमा तपाईलाई आदर महिमा सम्म
Hallelujah.